Adex na polo na kodisuta kalo Katakwi. Ngisi adum aga ngatakane eja atukotona ka Rotary club na ko Katakwi. Na edoli nepeta imilo na ksakanyaape. Upale doni kwa mami yenge joko ibole ni kia mekona hii amatu ni ikipi mweche sali ja itosu kwa mami yenge joko ibogo litose rote kumeara makipi lo epolo kitatu kotona Rotary kodisuta kalo Katakwi Dr. David okiro ngesi abala ebe erasi Iboro lu ingara kinete idwe eyeng kompani iraiso ya Afrika yauni ya Katakwi kedi membane de patos kaisauni Iboro lisoma iso dari bori yale kompani na sodit ngara kini dua ngane water benyo helping babies breathe a project like Yeso Katakwi na kompani Iboro netu pakita besa somo Katakwi kono so ngara kini aklono ayra kido no town ne voting go Katakwi kene ngese program ile parking so it also the program ile order ikosa amuno kinu ngalo Katakwi isone ira kapel Rotary club ira isole buta jang ija beno tunga Dr. Emmanuel Ongala lo epolo ikite ward anu atutonu idoete kadex na polo na ko Katakwi nyesobu olim ebe ingarakinete Iboro lu amidin aisetewa na kechacho kanu aitajara no atutoka idwe and we have received this equipment you see here to help us improve the skills of attending to emergencies in maternal and newborn care. One of the greatest killers of women while delivering is bleeding. We realize that when a baby is born, we have what they call the golden minute, whereby a midwife has to be at her best to make sure the child's life is saved. So we use these modules to teach the midwives or teach health workers on how to handle a newborn and make sure we avoid that unnecessary death which always happens in the first hours of life. Iko takiro nenda to pista asio ama kolait na dex na polo na ko district kalo Katakwi nisubu olim ebe elosete kesi aito somi Iboro lu ko jokan kanu aisete on acho akech etaktasio ebe eminasi kesi adomunu ne delu idono kama mepedro seyeng nepeta ikanyape kotoma collab Iboro na mina yangano na atonare na eja sidu elu dikakwana kalo lo se sharaki na midin epole li jakire dwe ajaro kade ilore kopu asa woni konerai ni do nere velu puido no chesa ido ni chema meja sejoko ayin la paraton kitayeng minasa dole dwe ikanya pele ana adeksa na polo konyo jasi cheko chesa wai bore na ya utimono emina pasane ne dwe ara ya kabero no ile enkido no Mune pasiko geona yana chonsine yeng ara asio adepete ano atoto nsobu itoja akeya alama obala ebe mambo bo ikechedwe pote atwanare naira ebe mameperu seyeng mambo be pakete nara ya Iboro bukan nara kineta miti engara kitamo kadilwe nara kina kesi aito son Iboro ne yako son Iboro kese ngara kita so kita request dwe pote jara kere Kanuka TV East Francis Ochen ko district kalo Katakwi.